Rambutnya ruwet ayo. Aduh, rambutnya pada blepot tahu melulu Siraki. Iku, lambine pating blarat. Aduh. La ilaha illallah. Bapak. La ilaha illallah. Sampean ku wis balik waya mene ku Pak. Pengen mangan bapak ki. Pengen mangan. Sirap biasa ngirim orang. Ayo tuku segala engko yuk Pak, tuku segala engko. Beli. Tuku banyu aqua sing atis Pak. Beli. Arep takon. Pating blarat kayak konon ku agi apa-apaan Siraki. Ayo. Kan lagi bobo Bapak. Bobo. Lagi turu kula ora mau kah. Kan ka pledang-pleding ka siapa kana? Pledang-pleding. Ayo. Endi sih Pak? Ketebak-ketebak kan ini kan jero kak. Bapak masake wong wis tuwa dari matane kuliwar. Masih ning jero wong pledang-pleding kula dhewe kan bae kana Bapak. I bapak ki wis tuwa kini sih. Ora bisa digogoro ning Siraki. Anak-anak wong dolan, Pak. Dolan pada budak kabeh. Ong kepanas ra kaki pase kenapa? Waduh, encang pengen buruh. Siapa? Aja mana-mana bokatan kesampet. Kesampet? Iya. Puniku kamare bapak aku gunai jurik. Aduh, sampean lo orang nganteli lo kana nang ngaweng iya kudu kamare sampeanku. Aduh, Karsi, penasaran temen Pak. kita. Aja mana-mana. Meneng no, meneng. Bocah. San wong tua orang kena dibebodoh ya. Aduh ya Allah, jare kesenjare. Aduh. Karsi. Senok kuno Pak. Atem beli sampean sing nduri. Ya, Lanang tawadon. laan wadon. Wadon kuno Pak rambutnya dawa kan. Iya, wong wadon kuno Pak. Batura Karsi. Batura Karsi. Ya. Oh iya. Ku wong wadonnya. Bukan ku wong lanang, Bapak. Wong wadon gini Pak. Dadi wadon. Wong wadon. Ya wis ora apa-apa. Bukan wong lanang. Wong wadon. Ari wadon bayar ora apa. Bapak beli nyewot ta Pak? Ya ora. Ya wong wadon iya. Lanang ya. Lanang ya karo lanang. Lanang ya karo lanang. Wadon ya karo wadon. Ya karo wadon iya ningan Pak. Ya tah. Iya. Sing aran bebaturan iku artine nyambung rezeki kudu sih. Iya ningan bener ya Pak, bener sampean. Ya, iya. Jeli wong akeh bature ora kan apa? Iya. Jadi kan kulane kan ora. Bego. Gogoro Siraki. Minggir. Tak pentung Siraki. Kurang aja. Tengelin. Loh. Anak bupati. Wani garap ngantem kita. Wani garap ngebuk kita. Setan sih ha? Siapa ini ha? Anak bupati sih. Kurang ajar. Wani karo anakan bupati. Si meni ading sayang. Beli gak? Sayang. Beli. Aja mana-mana nok ya. Kapa mana tulung gawan celana cilik yang kari ning jero. Sayang, selamat tinggal wong ayu. Celana cilik dicocor bebek Bapak. Gila-gila. Anak bupati kan. Engki Pak leres anakan bupati. Siraku temenan karo anak bupati sih. Engki Pak. Waduh, Siraki bahaya. Mangsa dikawina selawasega. Maksudnya Bapak? Percuma. Siraki no. Wong gedean kana Karsi. Ningkang teman baca diri. Takdir sing ora kena dipungkir, kadar sing ora kena dipungpak. Mamae Sisi, Mamae Asri, Mamae Dinda, aja lali. Wih.
Mamai milan mimi milan tuan rumah sanajan sampean sumpah sun masih tetap kelingan mimi lias sayang mimi bagus lagi waktu masih barengan aduh priwen tanggung jawab sih sebab siraku anaknya karsa tukang ngebon bonteng Bapak iya no rasa getun sawise isun sadar diri tanpa ngupaya uruk lawan sampean sing dadi wong tua padahal hubungan isun orang sedina rong dina Pak tapi wis lawas jaman wis lawas la ilaha illallah karsi mamai ngene kedik kang duwe dukun besi mamai Sinta mamai Sipa nyaman sayang saumure dadi wis lawas kula wis lawas ndene hubungan karo Kang Mas Citra Nala Pak tapi kula khawatir gawe sakit hati ning batine Bapak karena karsi ora bisa daya kelawan upaya Pak hal kang mustahil lamun isun nolak karena Kang Mas Citra Nala duduk anaknya wong sembarangan Pak isun ora mampu rayuane Kang Mas Citra Nala gawe kelalening segala-galane Bapak ampura karsi ya Pak wis ninggal ning mangsane nganti ning janjine mamai dini majikan tua dewe mamai irel sing gue DLB aja lali ora kaya pada neng dina siraki setiap esuk pengen majak esuk luruh pedes-pedes tadi wis lawas Inggih kula sampun lami hubungane Bapak terus kejadiannya priwe no terus terang kula waktu saat saya lagi ngandung la ilaha illallah aduh karsi ngebobot karsi meteng Bapak gawe wirang temening kaki karsa siraku sih kula ni ilah Bapak penyan kuning Jawa gendang yang dipikir kaya wirang setengah mati sing duwe DBE mama irel dewe aja lali seumure karsi Dewa ketimbangan Pak bapak beliar ngumbangi bapak beliar ngajar ning sir tapi bapak jaluk pertanggung jawabannya sing dari anak sira kudu siap blangsak sih sira kudu siap sengsara no maksudnya Bapak kepripun Pak sira teka ning Dermayu dijaluk pertanggung jawabannya Citra Nala putra Bupati sareng mamai Sintek dik minangkani majikan tua mamai Meli mamai Alif mamai Sisi milan tuan rumah kehormati Windon takaran tahun yen jabang bayi durung babar sira ora kena balik ing wilayah pindangan karsi jadi kula kudu teka ananing Dermayu iya bayi jaluk pertanggung jawabannya Kang Mas Citra Nala koten Pak demi anak sing tekandung Bapak supaya aja nganti kewirangan kulane permisi bakal teka ananing Dermayu ya Pak hati-hati bayi nyuwun didorong kelawan doa Kang mustajab ngapura kula ya Pak semoga diberkahi assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Cah, wong danak wadon ya ya wong danak wadon wis kapak lenger sedidik bae kok tengah melending
Noksi tak tiburi sayang. Eling mangka eling Mime Laura Serno Kati kang duwe mabes Mimewati Ayah tiara Yayunina sing gebang mampang Wong raja singa sing miregaken Ajali sareng papai deliekti Mama sisi Mime sisi Mama Asri Mime Asri sareng Mama Sintia majikan tua Mime Milan Mama Bumi Mulyono Mama Bumi Jaya Mulia Dewa Jompo alas palimana Pembalawa sok dadi kelingan Mama Asri Mimi Asri nekedi Yon, Non, Joni, non lah waranun budak kono. sira kuningan di si budak. Iki semene ning adepane dia. Ay sira kuno. Lala disaka-saka kota. Hari bokat kita mah ayang-ayang wiwitan siraku. Dudu Mama Asri. Ayo mangkat nang. Mendik. Muter-muter desa. Ya, Ngupai weru karo masyarakat ya. iya ngupai weruh karo Mama Bumi. Terus apa maning? Mama Bumi Jaya Mulia Heeh. karo Bapak tuan rumah, Ibu tuan rumah. Mamai Milan ya. Mama Milan, Mimi Milan. Kita mangkat meng desa Cipedang Daslam ya. Daslam jadi. Lasdam ningan. Ay lasdam. Daslam bapane Wataka. Ayo mangkat nang. Yo bari ngormati Nok Esi, bari Nok Lina. Dormati kabeh anaknya. Ya yo lur panganan be. Bari memangan mangkat deh. Ya bari memangan. Ayo, wis dadi barang mah. Bari ngormati Mimi Linda Sari. Sing Agung bekas majikan. Anggo bapak tuan rumah. Para Aku ibu tuan nang dewa, rumah. nang Mas Rahul. Robi sing bagus. Wong dewe. Hei, jakian. Hei. Aku Bang Ujim. Setan. Bang Ujim. Sing duwe Bekasi. Anggo Mimi tuan rumah. Mamai Milan. Anggo bapak tuan rumah. Hei. Majikan tua. Cukup sampai ning kene aja suwe-suwe. Anggo majikan tua. Mimi Sintia. Mimi Mainan Sintia. jalan. Mimi Sintia. Mainan jalan. Mama Milan. Di sampung maning. Mimi Sintia. Mamai Tris. Mimi Anggo Mamai Sintia. Tris. Anggo siapa cek? Mamai Tris. Majikan tua. Mamai Tris. Sintia. Mimi Tris. Mimi Charles. Terus Anggo Mimi Bang Ujim. Charles. Bang Bero. Bang Bero. Bang Mimi Bero. Charles. Sampai ning Mimi kene Charles. raja singa wong raja singa wong Hei. raja singa. Dipun. Majikan tua. Ayang beb, ayang beb. Nak Majikan. Anggo majikan tua bu. Mimi Milan. Sampung maning. Mimi Milan. Anggo nak sini. Majikan tua. Majikan dewe. Mimi Sintia. Nak sini. Ribut boy kok. Mimi Tris. Menghormati Mimi Milan. Mimi Sintia. Terus di Adik, sampung maning. Mimi Milan. Majikan tua. Nangkap dewe. Majikan tua. Anggo ibu tuan rumah. Milan, Mimi Milan. Nok Esi. Mama Anggo Tris. bapak tuan rumah. Para ibu tuan rumah. Mamai Milan. Mimi Milan. Papai Milan. Papai Milan. Hei. Papai Aku Milan. sama Papai Mas. Milan. Cintakan rayu. Papai Manto. Akeh. Papai Manto. Aku. Papai Papai Milan. Manto. Papai Milan. Papai Manto. Papai Milan. Makin kesuwen Papai Milan. Makan bareng. Majikan tua Papai Milan. Majikan tua. Mamai Tris. Mamai Tris. Mama Di Milan. sampung maning. Majikan tua. Bang Ujim. Bang Ujim. Majikan tua. Mama Milan. Bang Ocin sing duwe Bekasi. Milan. Anggo Mamai Milan. Hang Bekel Arok. Mamai Milan. Mamai Milan. Jangan Mamai Milan. masih amba. Wong wadon masih perang. Pada abad Aku siapa, Cak? arep gerih. Bapak Emila. Bapak Emila. Majikan tua. Are. Hei. Nyawa rasane bubur susun selawat. Aku siapa cek bu? Kedekan Mimi Epika. Mimi Epika. Hei. cukup sampai Mimi Etias. Mamai Tris di sampung maning yuk. Mimi Charles.
Bapak Tias, Bapak Tias. Disambung maning. Orang kedingan Bapak Tias. Mimi Cynthia. Orang kedingan. Bapak Tias. Hei. Mama Milan. Bangun Cip, Anggo Milan, tuan rumah. Disambung maning. Bangun Cip. Bang Biro. Ampun anom sumpah cerita. Mama Milan. Mama Milan. Obra cinta lan rayu. Majikan tua. Ake Monggo majikan tua. aku. Ayo kanggo Milan. Kaya go bacakan Bapak Tias. Ikut tuan rumah. Dua. Bang Biro. Hei. Bapak Tias. Bapak Aku sama Tias. Cepi. Bapak Tias. Mai Jailani wong segerang. Mamai Jailani wong segerang. Mamai Jailani. Hei. Akan Sampak ini. masih ambak. Wong wadon Mamai Pika. masih perang. Mamai Ada Mama apa di Pika. kamruk? Arep kering, arep sikap. Hei. Ya dia. Apa pengen? Bapak Yanto. Cukup. Bapak Yanto. Disambung maning. Aja. Bapak Yanto. Mama Milan. Bapak Yanto. Awas hubungan. Mama Milan. Saat ini bilang Mama bilang Mama Milan. bakal nyabaran aneh. Ukur khusus. Mamai Jailani. Sing segera. Mamai Jailani. Sing segera. Mamai Jailani. Mamai Aris. Wong Surabata. Mamai Aris. Wong Surabata. Milan. Matur kesuwun. Priwet kini sampai keter dewe. Priwen Bu. Mimi Cynthia matur kesuwun. Ibu tuan rumah kuno. Priwet. Krungu bliar. John. Priwet. Ibu tuan rumahku dia ucap. Iya priwet. Lamunan dua anak Dua kuat. Kuat. Arep nanggap sandiwara anak ketunggal. Kuat. Sing anak Bang Joni aja. Ngana seri ya. Ya, seri Ya mana? seri je. Kejar Mama Tias ke seri. Bocah kayak kono. Mama Tias. Ucapannya Kang Rustam. Kang Rustam. Iya. Oh, Bapak Nitia ya. Bapak Milan, Bapak Milan. Jaluk dilubarakan Jesro. Nanti Kang Rustam ya kan. Kang Rustam ini. Kang Rustam kok. Jaluk Mesi dilubarakan dong, isi dong, Mama Milan ya. Baka wong dhewe ucap kudu ning dilubarakan jenang. Ya di luban lagu priwet di asale ah. Ya maunya Mau kan kah? dua kaul. Dua kaul. Kosia dua anak wadon. Dua anak wadon arane Milan. Milan. Heeh. Kosia kuat bakal nanggap sandiwara aneka tunggal. Kosia kuat nanggap sandiwara anak ketunggal. Sing ana wong edan Sing Joni. anak aduh odong-odong ini maning. Ah, sing ana serie. Oh, seri je. Sing ana Mang Joni arepan Kaulan. kaulan. Heeh. Berupa Kunku- apa? Ya aku ngalungi sira. Kini kigaluan. Iya. Wah iya. Kunku kaulane Mama Iya. Milan. kudu. Iya kok menang-menang. Ngelatek pek kacamik. Ya sira ne cakia dilubarakan. Iya kok ti maning angger bae rek iki mah. Mama Milan dua kaul kudu. Tiruan ih man. Kinki kaulnya Mama Milan. Lah. Aduh adakan karwi setan. Jare mah lamun kuat nanggap sandiwara. Tarka lolo sira ki netes temen sih. Ya wis las. Kok dikit kok ya. Heeh. Ki Mime Milan gadai kaul. Mamane. Iya bapak pada baik. Yang sing ucap bapane je. Ya Kang Rustam dua Heeh. kaul. Kaulane kosia dua anak wadon arane Milan nanggap Mang Joni kuat arepan ngalungi Mang Joni. Iya. Nah dewa orang utangna manusia ora diutang. Aja nagi ning dalan perapatan, aja nagi ning Plaza Bantale. Nagie. Ning tukang odong-odong. Gagian Melu nyatek baik. Kaulan kudu tak. Iya, sekar kentar, sekar kentir. Kentar. Kentar kegawan ning angin, Kentir. kentir kegawan ning banyu, Kentur. tukar babar luar. Iki ke jalukane ibu tuan rumah. Priwen maning, Ibu Milan Ibu Milan, karo Bapak AC Milan. AC Milan aku golongan Inter Milan. Tulung sira nembangnya sepisan maning. Bisa maning. Iya. Anak beli transport Gampang. Gampang bae raikin mang. Oh, soak. Senang, ayo. Ayo nah. Bisa yo apa jare sira beplek? Ayo, numpak angkot. Wah, angkot-angkot. Angkot ya ayo. Ayo. Numpak angkot ya ayo. Angin barat nang bisa beli Bang Barat. Barat. Ayo barat ya ayo di maning ah. Ayo. Ribut bae. Nah, Sing dua kaul Kang Rustam. Kang Rustam Bapak Milan. Maning Ayo maning. Kang Rustam maju. Tengah, tengah.
babuk. Kang Eka Kang Eka. Mainan Ibu Milan. Mana los? Mimi Cynthia. Bulan manik nih. Majikan tua disambung kan ya? Hei, Pikir pusing. kanggo Bapak Milan. Bawa ke jadi. Bapak Milan. Mama Milan. Ayo majikan tua. Majikan. Mama Milan. Mama Milan. Sing dua kaul. Gara-gara wong demen orang kesani. Imiwan ya. Akhire urip sun kaya wong sini. Aku hormati Ndok Esi, Ndok Lina, Mime Milan, Mama Milan, majikan dewe. Kanggo Mama Milan. Saya ketut, saya setengah mati. Kanggo Bang Ucin. Siapa yuk? Wong segera. Mime Warni. Mime Warni. Sing sadakar bisa mereka. Ayo sing lojon. Tak coba Wong dewek berarti. harapan Mime Warni. ganti Wong lojon. Wong segera. orang Lah nang nana lu joget. cinta senangi wayah. Hei. Yo majikan tua. Aku Mime Milan, Mime Milan, Mime Milan, Segera. Mime Milan, Mime Milan, majikan dewe. Siapa kan angka? Orang Edingan. Mama Jelani. Mama Jelani. Mama Jelani. Mama Tian, Mama Tian, Mama Aris. Ribu jiwa ya. Wong Surabaya. Sarawak ya. Surabaya wong. Wong Surabaya Mama Aris. Baik, Ini siapa bu? Arway. Ayo wis baik. Ayo wis. Hei Milan. Hei. Biasa nih, hujan barat campur Oh iya. edan ke barat. Masih mending Mama Milan sing dingin. Mama Nanda. Mama Nanda. Mama Nanda. Kanggo wong Surabaya. Mama Bumi. Wong Surabaya. Wong Surabaya. Wong Surabaya. Senajana. Wong Surabaya. Mama Aris. Eksperimentasi. Mama Aris. Wong Surabaya. Tapi masih Mama Jalani. wangi eksperimentasi. Wong Segeran. Wong Segeran. Senajana. Wong Segeran. Masih bocah Wong perawan. Kendrian kepangan besok. Wong Segeran. Ini siapa tuh? Orang Mama nana Apika. cinta Mama Apika. senangi. Mama wis maning. Ini siapa? Saya ketut. Maning dah wis. Saya setengah mati. Ya yuk. Kanggo Mama Keduh. Milan. Wong demen Bang Ucin, Bang Ucin. Bang Bero, Bang Bero. Noki ah. tak coba harapan suruh ganti. Apa cek? Apa Iya cek? Charles. Wong orang nana sing tak senangi. Atur kesuwun Mime Milan. Mimi Atur Mila kesuwun Gusti di. Bari kaule. Ya. Waduh, Mime Milan ya. Aduh, Pakai alur karuan. waris ya. Kompak. Ana sing Segeran, ana sing Surabaya, ana sing Nyolonyod. Sedulur kabeh. Taksiran aja meduan. Melu apa nih wong ini baik? Mene sirane. Oh dia kita mikirkin sember makene. Garap ngomong apa sih, Rak? Duduk konon Kang. Isun lan sepaturan wis muter-muter keliling Putar desa. keliling desa. Keliling desa. Liak keliling desa. Luru dukungan ning masyarakat, Oh. khususnya masyarakat Dermayu Kang. Ah. Supaya masyarakat Dermayu kabeh milih Mas Putra Citranala Oh, dadi apa? bupati ananing Dermayu. Orang baik lah. Ora pepriwe Orang maning. setuju kita masing dari bupati. Setan kuno. Kau dingin dari sirap beli setuju priwin masalah. Mana. Bisa nih kita beli setuju karo Citranala sing arepan dari bupati ning Dermayu. Iya. Wih, wedus 5 meteng kabeh. Setan nih. Di kosan ning Citranala. Isiraku. Apa sih? Masa iya wong sewedus mah budak. Lah buktine kita ndeleng Citranala tak diteni bae Citranala maning-maning marak ning kandang, maning-maning marak ning kandang. Beli wuruku baring nguyu baring ngerjani wedhus. Setan nih. Bocah ke Wong ya bae. bocah edan kuno. Enak dadi wong edan lah kapajeke bebas. Wis sinting. Enak dadi wong siting. Pripin? Ngalor tutuk ngalor Ana ngidul, suara apa tutuk kini? ngidul. Ku temen suara apa? Pegel kengelan teman, gula tumai sampean. Ngelan suarane. Ya lis lumayan. Mas.
Ah, Eh, apa kini? odong-odong liwat. Suara ibu wadon ki bakal. Kayak bocah suara bocah wadon. Lamat saya parak. Kayak lucu menek ini. Menek ya. Lamun bocah wadon tekan kenge. Tuluk cakonan ya. Cakonena. Ya. Beres. Kok kita deh garpon ke wilayah mana? Los mana los? Marah nih Mama Milan ke Milan ya. Ya los, Mama Milan kana kami Milan kana. Ya wis. Para anak kana Mama Tiasa. Jauh digelar kana. Bisi. Ini bulat iki. Ah, singana anak bile. Naka, anak gaya Mama Tiasa. Sing Bekasi. Anak gaya Nok Esi, dari Nok Lina. Hah? Anak gaya. Menea. Nikah bocah wadon ya kau. Aya nangis Si. sejerone ati Ai, buat kita mami Milan. banyu mata sampai berbes Wah, temenan di sini ya, Glenn. Ayo. yen kelingan awalan Belum apa nih? Dengan siapa sih? berkili Gula di siapa kalau John? pujaan hati Kita. Eh, gula-gula di sampean orang kita nih. media mas media Milan. sumpah gula rela bagian mati Oh, coba dong. tenimbang urip ora dadi siji lintang wolan mimi milan Nok Milan. saksi Jangan mama bumi kan. lamun kula kundai tiara sulaya janji Joget paling nok ayo. Baca isi bagian akan batu kau. Lagi anak. Ibi, kedua bilang ku Webi. Nok Milan. Mene. mimi warni wong lonyot mimi warni Lala. Rada dulul baik. kanggo senok milan jangan rai dari Milan, ya. sebubrak mengkonon Milan. manten kanggo mimi warni wong lonyot Bang Oci dong sudah Bekasi. bang ucim Wayahe beli dimpo. bang ucim sinde bekasi meneka mas baturi mimine warni mamae warni wong lonyot oh kekasih pujaan ning ati ora kuat mimi warni sun ditinggal kari Yo, kasih aja. cuman Alat goblok. mimi warni wong loyot paling sayang Nana mono. mas Non. kula kunggulati sampean yakin Lagi apa sih? Aja isi bagian akan batu. Busina bobrik ih. aja pura-pura sampean Ora ku Jawa-Jawa. rongokaken ya mas Serok. ora bakal sundeman muli Tuh aduh sayang. ayo mas Jara bulan bimbang. Bagus kayak Eden ya. Kakang pasti emang sing longor benar sampai akhir jam. Aduh, sumpah kula Oh, ya. rela bagian mati kang mas oh, ngenimbang urip ayang beb ora dadi namanya Bakti siji ya. lintang wulan mimi milan sing dadi saksi lamun kula solaya janji Dok, Odi, dok. mong Aja parak-parak kita mong meluni sampean mas No. Ayo sudah. Apaan nih si Manik Ji? Ngisin akan isun siraku ya. Di sini kenapa nih siapa kita nih? Bakal dadi wong lanang kudu sing bener. Oh, Kudu tanggung jawab. tanggung jawab priwe. Bakal duwe rabe, bakal gak ditinggal ya kudu ditundani setan. Lo tar kayak temenan beti. Ya sira pipeta. Di petal beti bakal kun kudu duduk rabi riang, duduk kekasih kita, duduk kegendakan kita, duduk pacar kita. Yes. Yakin
kene maning yo mana mene jipan. Iki Rabini ora budak. Dodo yakin. Yakin Dodo yakin sungguh mati aku jadi penasaran sampai mati digawaning penjara tak ya. Ya masa ya wong mati di kang pasar. Anak kan ning odong-odong kok. Duh, siraki. Yo Tarko. Iki dadine nyusul mah kurang beli tunda di duit ning sirane ki. Ditundani si ditundani tapi rabi reang bakakin mah dudu rabi reang. Kini Rabini lah Dodo. Dodo lala. Ya berarti temenan nira. Ya Dodo temenan kita, dudu rabi reang, dudu kekasih. Ya. Tok Tarko. Bahkan dua demenan aja gendakan baik. Dari siapa sih kepada baik orang? Bebatungan bu beli gak siraki kudu dikawin. Dari siapa kita ki orang rasa bocah badut kun kuku digedak reang kudurung rasa. Jadi kini demenan nira Dodo. Dodo lah. Sing benar. Yakin. Wah ya berarti demenan reang kini. Oh, angkel anakan Tarko. Siraki. Ada ke dewek wedang bandrek wedang cikur kini. Demenane dewek kang ngarani i. Yuh. Kini ke siapa kini bodak? Bu teman kati maning. Soke ditakoni siraki ya. Ditakoni si ditakoni mau ko bocah wadon lagi nembang dadi angel beli bisa. Ya sirane nembang maning ora budak. Kita nembang maning. Iya. Wis ora. Ya si nembang sing bener. Nembang sing bener ya wis kok mungkin. Nok wong ayu aja lok ngomong mangkonon. Kakak ngerti ning perasaan wong wadon. Gampang cetilan, gampang ketuon. Ati ngenes endas butak dirubung tawon. Aja maning dasing budak. Sing akeh rambutnya gak bakal dirubung tawon pada menjelut sirak ini. Ya kayane ki maning. Wis yang aneh. Terus tadi Tarko. Tarka sirak. Wala yang lawan bae. Aku lagi kangelaniku. Menengah. Los kang. Gak ditakoni. Los mana dak kemana? Setan ngono. Maksudnya mata kon anak. Acil bae bocah gede beli kok. Cuma derai kayak irus bae. Wes. Kita masengit bakal sedina beli tukar karo raiking pada lara. Arep nembeli siraki. Lo tadi pada ngotot kabeh bayarannya pira sih? Wis kok mancing-mancing ah. Los tolong Bapak Rustam. Mang Gacir aja dibayar. Tukang odong-odong aja dibayar hari mancing-maning mah. Mula sing esuk sak beli Ya kadang apa harapan mancing-maning. Ya sirane menengah. Sebenarnya menengnya di buat nom-nom gak doso. Mau magar tua. Ora, ya sirane kelem dadi tua. Ora pengen. Ya wis. Buat be nyusul. Senok. Aja nangis kelangan mimi. Tasi manja. Joko dek nganggo nada. Garap nakon. Ya nakoni aja munu senok. Ya sirane meneng sirak Tarko. Neng. Ayo neng, ayo main odong-odongan. Angel temen sih ya. Kasih majo. Mengkal tak beli. Jajan nang neng baik. Wong Sunda ya cek. Nyai. Demenan rea. Sirak iya. Duh. Maning. Angel temen sih ya. Cak modok kok. Lagi ditakoni. Cak modok takon anak kun mau nyai. Ya sirane meneng beli. Siapa mana. Wow. Caki. Sengit bain dalang anak Tarko. Ya, apa ada kena kelayak. Sirak warane siapa? Karsi. Oh, Milan. Astaga. Ini. Karang sinom gudangnya areng ini nom gebudak. Iya rane. Dudu Milan. Siapa? Karsi. Tias. Iki mang. Tias gimana? Biar lebak orangnya budak. Dudu Tias, dudu Milan. Siapa? Karsi. Pegel baik. Wis suara lagi pet-petan. Dasti. Duh, Dasti mak mbok ke wartaka. Sing bener kan ega. Kang Arya Gacer. Arane kukunu Karsi. Siapa? Karsi. Si kaduan krungu sing parek boro-boro. Sing kado mah jelas sih dah. Jelas kok odong-odongnya putih. Gambare odong-odongnya putih. Duduk Apa kune? coklat. Oh, berarti diganti cede. Coklat keblebuk-blebukan. Blebuk maranira. Iku yayang yayat geburu odong-odong yang coklat. Kune yayang-yayat nunggang odong-odongnya sira. Siraku bocan di Kula sing pindangan. pindangan Dermayu. Iya nggih. Ya iya masa Israel. Beli aku di sini. Ya iya Dermayu beli. Tak it. Remet rai dia sira. Iya benar-benar pindangan Dermayu. Dermayu. Lagi pira regane bonteng sing cakilonok.
Ci. Ya, ya. Aja takon beng bonteng. Apa sih? Aja takon bonteng regai. Takon Ya, bonteng aja. Aja. Jare ning pindang lu genai bonteng. Ya bagian kena bonteng gak jadi takon kena bonteng. Bonteng lagi beli gaji. Aku noh Ya iya, los. beli dulu wong dagang bonteng ya. Dodo. Aku lama beli Bapaknya dagang siapa bonteng. tak? Ngulati siapa tak? Koplok. Cik. Ya, ya. Aduh. Dibayar tidak sih ngototku. Dudu konon. Sirake mlaku-mlaku seturute dalan, bari tetangisanku lagi dumbangi mbok ira Danok. Beli ora. Oh, berarti diusir laki ini raya. Beli ora duwe laki ora apa ku lama. Ayo beli dua laki. Beli Hari gun wetenge gede nang apa? lagi meteng. Hah? Hah? Apa? Apa? SL katanya buret tapi gak nyambung. Kasih majo. Kayak iklan sih. Ya sampai dia muni apa? Sisa be ecel. Tercengang. Tercengang sih tercengang aja apa? Kaget. Kaget apa? Masa ya wong beli dua laki medeng? Oh. Ih, Berarti wadon edak eyer gini. halo. Dudu etek eyer, wadon odong-odong. Tokong etek eyer. Dadi siraku nangis nang temtune lagi duwe demenan ya nok ya. Ai lagi duwe demen nah. Dalang. Marani ngulati. Gladi demenane ya nok. Iya bener. Ya buktine medeng Ah. ora duwe laki. Ah. Bener Wis bener. pasti duwe demenan. Nah, iya. Kaya demenannya beri tanggung jawab tuh. Beli. Iya kita nih anak stok ente ini butak. Oh. Ayo. Bocah di demenane. Kita Iya. bocah dermayu. Bocah dermayu. Ada. Kinok wong dermayu kinok. Kinok, wong dermayu kinok. Ah. Bagian blesak-blesak. Wah. Mader sing ganteng ku kita dewe. Indah ada sing ganteng kayak sing blesak kayak apa? Oh, kayak Sule. Yah. Kin ki rombongan dermayu kini. Wong dermayu. Rombongan apa bakal ngok lambene kayak konon? Kok rombongan romantis. Apa kuno? Rokok mangan gratis. Oh iya iya Ya, iya. iya. Kin manok pokatan anak salah siji demenan senok. Mm. Tolong pilihan. Nah, Di antarane nih. Kau dingin tak pilih. Sing sebelah kene. Masih sebelah Rok, ini dipilih 10.003. Hah? Ya dipilih. Kayak obregan Yo, golongan plastik. Oh ya rombongannya bontang melon ba kosi. golongan Sing tahu. sadar gagah. Oh, Wong gagah gede perkosa. dhuwur. Duduk. Duduk. Duduk masih ketenger kita maning demenane dewek kok. Oh kuno ya nak. Iya nih kan. Beli samar. Beli samar. Wonge blentot Lentot, Tot. garang. garang, Ini ya. Heeh. Petengnya gede. Iya. Ora duduk. dudu ce. Duduk Duduk. maning. Duduk maning. Ki sing ari dan suwe. Tukang Pilih sekop batur. Tukang sekop. Tukang sekop pasir. Ora demenane kita mah duduk tukang sekop duduk. Lola, Anda belum beruntung. Bokat bocakin sing masih cilik. Nah, coba lagi ki tukang nyitak tahu kinok. Lo kan be tangannya gak cangkrang dulu. Biasa ngerebet-rebet. Apa kune? Komputer apa yang ngerebet-rebet tahu bosok? Tali ora pantes ora apa wandan mangkonon ngedolan komputer. Komputer. Kok sing lamone anak sekolah. Wes kasih pura mencet-mencet pen. Ah, Kenapa sih Rane? iya pendek. Masih Ora. masih Duduk. berjaka no. Masih berjaka anak sekolahan ora lepel. Orang lepel. Ora. Duduk maning. Duduk. Ya berarti Rainera. Ah, ci. Ya Apa nih? buktine bocah pirang-pirang lah kasih dipilih je. Jadi Ya lah kamaning sira. takunan alos bocah badone. Iya jadok. Sing bener bae sampeanku. Masa kita dedeman lainnya kayak lenggarangan. Mana main negara ikin ngarani kita renggadangan. Lenggarangan we blesak. Blesak. Barang ditempelakan bocah kindisan ya nemen. Orang kah? Jadi duduk. Duduk. Udah dengan deh. Eranya mana? Apa ya? Mama Mia, coklatos, lejatos. Hah? Rainira tahunnya atos. Tukang nyitak tahu aku lewane. Bocah ki Apa? duduk konon. Senok ke demenane arane siapa? Arane demenane kula. Iya. Bagus arane kah? Oh, arane bagus. Bagus arane. Arane bagus. Bagus Ya. anak adem ya. Duduk. Ci. Maksudnya mah arane ku pantes konon kah? Oh konon. Ki arane kira ngokakan ki ya. Iya. Ya. Kang Mas Citra Nala. Citra Nala. Iya. Nala. Sing dagang bakso ika. Duduk tukang odong-odong. Bocah ki. Lu silakan maning. Ora duduk wong dagang baso. Oh. Oh berarti wong dagang serabi. Lala. Masa Citra Nala lakas rabi lanang ku koplok.
Ana kok serabi wadon. Penganan serabi bunder ya. Meduk-duk wadon barang. Wadon kau mbok kira. Makasih ndak mama goncing kana Mas. Oh. Iya, tutu wong dagang Dawa serabi. jegojing sing dawa maya pepesan beras. Bongkok. Ya bongkok. Ari konon Citra Nala siapa sirahku? Citra Nalasoten anakan bupati. Bupati Dermayu. Iya. Ele. Yakin maning warga jari-jareka. Sing bener sirahki. Yakin. Mbok katian ningan. Ajak waku sirahki. Oh, Beli kula ora gawe-gawe. Lamun diaduk karo wonge bakal lewani sirahki. Wani Lamun Mas Putra Citra Nala beli ngaku sirahki bagian nanggung resikone. tertanggung resikone apa baik. Menang kene ya. Iya tak enteni. Arep tak undang sirahki. Berarti kenal rombongan kian ki. tanggung ningan. Kono mana dundang los? Dundang mana? Citra Nala sing kaya bemo. Aja sampai lolos iku bojo wadone. Lolos dak kudu sapu ada beliau ribut baik. Nang. Cit, Cit. ciciricit. Cicit. Mene karo paman nang. Mene. Mene. Ayo gembul. Nah, Lah, ya ini topeng monyet. Ya Baridin mau Pak pergi ke pasar. mene karo paman. Pas pisan kayak topeng monyet. Wah, ya anak-anak 5.000, dewasa 10.000. Cik. Oh, Setan. Kang Mas. Ayo Ayo kelingan beli sampean. kelingan beli. Oh, Kelingan beli ayo kelingan beli. ayang beb Kang Mas. Ayang beb raine burak santak mengkono. Olo, mending sing arane bagus mo. Kula kok bocah pindangan kini Kang Jangan Mas. cek ah. Arep pindangan garap Cipedang. Oh, Ora weruh kita. Masa sampean beli kelingan? Siapa sirane? Kula kok karsi Kang Mas. aya. Darsi. Karsi. Bocah pindangan anaknya Bapak Karsa. Ah, Garap apa sira mene-mene ku? Arep njaluk tanggung jawab sampean. aya. Jawab apa? Iki kula nih wis gede wetengane Kang Apa Mas. kudu? Oleh siapa? Oleh sampean ora? Wah, wah. Waduh. Orang di ide mampu petek. Di tinggali. Bocah ki Ngece bocah ki paman. ki demen anak kacung duduk. Aduh paman, Waduh. lamun kita demen Waduh. karo bocah sing model kayang kenen Aha. ning pinggir dalan lur pitung truk gauli paman. Pitung truk sing luruk. Aduh sampean ora. Apa sih? Kapak kula pemuda pingitan. Kalau Ah, Pemuda sing ora sokat metu-metu sing jero kameran. Waduh, watirana sing nagih sih. ya paman gak nyakseni. Iya kan? Aruk kacung iku blok metu. Mm-mm. Kepoko metu bakal pengen ngendong bayar Iya. Cuk. Kepokok itu soten ana sing nagih. Setan. Nah. Pajamane kok kon ngetengaken bocah wadon. Iya. Amprok ning dalan karo bocah wadon. Waduh. Kula mah terus gemeter bae paman. Gemeter dah penyakitnya darah tinggi. Ah, ngomong bae. Apa boleh bisa mah? Jadi kacungnya beli Penghinaan iki paman. minggir. Bakal mengkon urusannya paman. Aja sampai menjatuhkan martabaknya kita paman. Martabak entah sirah. Anu ka harga diri. Iya. Iya, Urusan paman. diurus paman. Punten Gusti. Woi, baka ada nih kene anak kang kalian sekali nyemplung lo ke petani kuno anak antar kak. Lagi ngumbang. Ya lagi ngubang gua apa aja muni setanmu. Menengah. Wow, Pinter ya no. jangan sekolah nih ngan asale. Dia kayak Raiki ngodong-ngodong baik. Cik. Apa sih? Nabrak lain nira. Bet tukang ngodong-ngodong dingin. Bagus ya no. Ya bagus dah oli nyerpis. Beli kayak odong-odong burak santak Rai. Wah. Bakal gar belajar nipu. Halo? Ajak karo wong Jawa sirah. Waduh. Bakal gar belajar bobat ajak karo Mas Putra Citra Nala. Aha. Metengah karo wong lanang sejen. Waduh. Ngaku nek Citra Nala. Bocah waduh macam apa sih? Loh. Hah? Wow. Hebat, hebat. Melas. Ampun Gusti. Ya kunku. Wadon. Brak. Di. Dulu rira kini. Duduk. Rakyat nira. Duduk. Tangga nira. Duduk. Kenapa dibelasin sih? Ya anak antar kayo. Yang dipidoni daslap. Aduh. Bocah badak awas. Aduh ampun, sing ora disangka-sangka. Kula boten bohong Gusti.
kemungkinan Kang Mas Citranala kesamaran kalian kula. Kasih. Kula dalam Gusti. Aja Siraki bakal pengen jadi wong sugih. Bakal pengen uripe seneng. Aja belajar nebo. Tolong. Kudu bekaya. Betul. Kudu molah. Aha. Siraki sing mawas diri, nok. Sing ngajak Raini Raki model apa? Pengen diaku di Citranala. Wetengan ira pengen dikawin di Citranala. Macam apa Siraki? Lala melas wis melas. Ampun. Aja main sikil. Rokakan. Bakal wong jodohku kudu pasang-pasangan ya. Iya. Kudu sing serase. Heeh. Bakal wong sugih karo wong sugih. Waduh. Bakal pejabat karo pejabat. Tolong. Bakal dalang karo sinden. Waduh. Bakal Joni karo wong edan. Iya bakal tukang odong-odong karo bocah cilik. Apa? Barang sih wong market marat. Pengen duwe laki wong sugih. Siraki ngacat sih. Weh. Aduh. Ya, sampai kesikil dewek. Wah, Tangi. sampai di HP jelalatan paman. Poma banget kesuk sawana. Wis minggir ki, minggir urusan kita. Ayo. Kajung ya. Ya. Sing duwe persoalan karo Kajung. Iya, Lamun Kajung yang ngerasa wirang ya kudu diberesi. minggir. Kopa manegar peluru kopi dingin ya. Mana los. Mana? Golongan sing mending-mendingnya mikir. Mana sing blesak-blesaknya maju. Apa? Oh, sira sing blesakku maju. Ngarani siapa blesa? Sira. Ah, Nah, hehe. Hebat, mantap. mantap enggak sila. Apa lo? Bagus ya Nang ya. Waduh, kayak kononku bagus. Masa wong bagus cungure loro mah. Siji gini nang. Loro. Sira ku melek beli. Loro melek. Siji. Loro. Cangdi. Awas. Tulung kamera, jo mencungur. Singane. Siji cungur kian, siji nako. Kayak cocote luak. Au. Rai koplak Nah, buat sirake. baik. Arepan beli kelingan. Arep beli kelingan. Arep mungkir keding Arep sirake. kedik. Nisor wiwitan gedang. Ning sor wiwitan gedang. Sampai pada rubuh witan gedange. Gedange sampai pada rubuh kena oho. Itu tengeling. Ayo, tak jotos lah. Ayo nang. Ayo. Nisor wiwitan bolet. Boleh. Sampai musak pasik witan bolet. Boleh den godong boleh den sampai musak pajik kena oho Rainira. Hah? Sira ki meluan, Pak. Apa calon bupati Blakopok. Hah? Masa bupati Blakopok? Ya iya calon Sampai bupati. geropakna Terus. gara-gara Raini. Aduh, ada ngasang-ngasang makanya kupat baik. Setan. Apa sih beledak nah? Kita beli setuju calon bupati Rainira ku. Oh. Apa? Oh. Ayo. Oh. Ah, Setan ngono. Setanira. Dikawin Nang. Kawin, Endi tanggung jawab ditanggung jawab. dikawin. Dikawin. Bakal sira beli gelem ngawin kotak kawin kita. Wah. Apa? Tukang nuak-nuak akan wong lagi meteng. Sabodo apa sa jare sing ngarani? Sira, Arep aku tak beli. abdi aku Hah? beli. Endi janjine sampean? Ayo. Sing manis laksana madu. Aja enak ngowene Orang bae. itu apa? Raiki. Bodara. Wis piye kan lagi ngecop. Syukurin. Apa? Kita kokon ngawin Pantarira. Waduh. Kita kokon ngawin Rainira. Waduh. Prek domprek 17 pal. Waduh. Ngomong apa? Ngomong apa? Ini Nang. Nah, perkosaan. Apa sih? Perkosaan gentenan diperkosa. Tolong. Tolong paman. Ayo, Paman pikirin. tolong. Paman tolong. Ayo. Waduh. Salah. Dakon petal-petalan. Wih. Beli gelem cocote gimana? Mana ya? Kurangan. Nang apa Kajung nang apa maning? Aduh, Lah kasih paman. peta. Apa sih? Paingan bocah wadon meteng lah ke bapane. Nah, Iya. Masa wong wadon tukang merkosa. lolo. Mau Iku kita diperkosa maning paman. mau Kajung diperkosa maning? Iya sampai keri. Waduh, atur-atur. Setan monyong. Waduh, anak tas setan si monyong. Sirak ki cocote ki monyong. Apa? Bocah ki Apa cak apa ya? penganan medang Siraki ya. Oh. Barang mah wadon tukang merkosa. Kok saking apane? Hebat. Gila-gila teman. Didemeni apane sih bocah cocote monyong? Oh, didemeni apa? Macam Bocah cocot. sing cakep kayak buaya. Wah, cocot kayak sepatu. Sepatu, ayo apa? Kurang Awak ajar. kayak dom. Ini Nang.
bakal mani mah. Calon bupati ku. Weh, calon bupati apa? Bupati blekopok. Ulo kodong amai ya. Apa dia? Gerakan baik. Budak. Kesurupan setan apa? Weh, kalah. Calon bupati. Weh, beli peduli. Rengokaken. Rongok kedak gulere. Beberen kopenya di sini. Beberen. Wis sirane wis. Weh, apa sih? Kena petide. Pada baik kadernya. Anak lancip lampi be, anak lancip syukurin lo. Mimine Milan, bapaknya Milan, dimpani apa lagi suke bocah kuat. Dimpani kemarang mang kita mah. Paingan galak. Ayo galak kita mah. Encong maju nang ngomong serok. Meneng. Calon bupati modal kayak Rainira. Rainira beli payu. Rai Truag. Rai Truag. Apa? Lamun sira ora gelem ngaku. Hah? Bahwasane jabang bayi sita kandung iki minangka anak sira. Laka. Tak gegeraken karo masyarakat Gegerakan Dermayu. jadi mancing pes embuk. Ayo mancing pes embuk. Hari ngomong ku sing cetak. Wih urusan kita. Harus cetar pan beli. Duduk ke mancing pes embuk. Apa kune? Mancing buk. Rainira sih gawe. Ayo Jan, aja menang kaya menang. Wih saja dilatih nih. Ayo. Melayu kan Walah. Menek cung. Mau karsi melayu bari ngomong garap gawe atur bujuk ning masyarakat. Iya. Iki berbahaya bagi sampean gini cung. Jelas. Lamun masyarakat kena diprovokatori karsi, sampean berbuat karo karsi beli kawin. Sampean ki bakal gagal dari calon bupati. Waduh. Orang mungkin rakyat milih sampean. Waduh. Aduh, maning. Bocah ki waduh-waduhan baik. Lah kodak priwen carane? Paman, Iya. karsi Melayu berarti karsi garap gawe salah siji susu bang. Wis pasti. Sebagai jurang penghalangnya lumakune aku pengen dari bupati Dermayu. Iya. Lo. Sawangan paman. Oke bocah enom karena jong. Ake pemuda. Ketua Karang Taruna. Ikah anak sing tuane gedik paman. Ih sing tuane melu-meluan. Oh iya. Kenal beli jong. Paingan karsi bisa buka mata. Iya. Anak sing nuan-nuan nih paman. Anak backing rupanya ya. Lebih pamayahan. Lebih asem Oh, kang kuno. nuan-nuan nih paman. Jong. Para pemuda berkerompol ning kebon bolet. Iya. Supaya aja mene mending diserang. Dioyak kebon bolet ya jong ya. Kebon boleh ditirampeti. Kanggo lalap sore di Medan. Ayo makan jong. Ayo makan. Mama Emila. Mimi Milan tuan rumah. Mama Sisi, Mimi Sisi gede. Kembang bolet. Uwe sampo. Tambang darah. Mama Aurel, Mimi Aurel ditekuk-tekuk telur. Mama Asri Mi Asri kasep. Karo mama Dini majikan tua aja semengku. Yen wangsul si mama yeye yen wangsul kula deme. Arilia Malia Liu Kidul ajar tunggul payung. Kidul ajar putat payung. Orang ngemat mama Yayan sing duwe dukun wesi. Mama Sinta bakal ngeduyung. Wong damane si mama Sipa. Mama Sisi wong damane ngintil diurung. Boleh papayaya one sapu layang putus benangnya sinajan sampean papayayan minangkane sing duwe dukun pesi dewe sareng papaya asrine kedhi Mimi Asri
mimi tuan rumah mimi nilam dewe sareng bapak tuan rumah papa milan ngatur kesunsan mama yang pinangkani si paling sayang dewe yenetan balik ulo tiwa sedan ora kelakon tiwa sedan ora kelakon wapat sulasanya ayo pada babarengan sauyonan nyentringan sama dijin-jin yen barang sama dipikul walele saurana utang kita walele wah bedul apa ay siapa sih kan apa Rika kawa lo sisir aku ngaran orang bedul wah non gicul gicul kayak temen si warya kia wajah dudu gicul siraku siapa sih kan apa ay sira durung kenal ya wong nembe amplok ya durung paham Wak paingan bokai sematakon bae takon apa cek kono Wak pengen kenal oh ya karuan kan Wak paingan Kang Rustam jauh-jauh dari sana datang kemari nok lala sing dia video shopping Wak karo ki mimi tuan rumah ki kita mana mbak kamu tuh kena akuin yen ki Wak barang didangdani Wak insyaallah kayak apa Wak kayak almarhum Mimi Haja Aam Kaminta posisi gemblong mayang ya Wak ya dar kesi siraku banget temen ya ya Wak ya barang didangdani bocah sampai gemblong payah kayak Ibu Haji Jaria ya Wak ya Waraya Jaria siapa sih kan Wak bakal sing almarhum ke Mimi Haja Daria ya Haji Daria sing nembang emang kenen kah si kayak apa kan Wak masa ganti bahasa iya jangan tambah roba ya Wak ning kampung ning kota Kota. bocah cilik pada udah nang apa kok budak Wak lalen nganggo celanane ya Wak ya sekolah beli kiang terus Wak alasan kolore kenceng nang apa kok Wak mboke digelem dangdani kolor kenceng ngejaat oh sing lagu sing enak sing nunung kopi sih kok kenapa nunung kopi sirane golongannya luwak pandan apa siapa man kan apa artis Nunung kan? Alpi oh Nunung Alpi sing duwe lagu apa Wak bro kayak apa nge Wak lagunya aku singana mangkanana kah prewen Wak saya pergi mah saya kembali mah kalau enggak ya di mama sok kenalakan dingin gak Wak baca kayak sekaligus ya kenalan karo wong desa Cipedang oh Cipedang Lasdam ya Wak ya iya Lasdame Pedang iya khususnya kanggo Tuan Rumina ye Rumina madau kloyong Wak entas ngarit suket duwe cempe loro mendekakan Rum entas ngarit duwe cempe loro Rumina mah mengapa meninggalkan aku si Rumina yang kok sore Wak oh masih dia pengen kenal yang pengen kenal sekaligus sing lagi pada setia monitor bareng regio ya Mas Karto Gandoru wala bakabul sebinang irana lamudan alimudin kangiat kakak kapat oh wah bedul anggo numplak sira ya Allah wong Cipedang Lasdam nyebut bae kayak lebek nok mastini bos emas laka masti tahun 2017 apa anak bedul dhuwur panggung subhanallah kita ana bedul sirana anakan bedul kader temen reang ki ya wong durung meru ku ya sirane bare durung paham cang dipindo gawa subhanallah ekwen non bu mindo bu pintelu gawa madis dingin tas adus keramasan dingin tas keramasan dilapi dingin tas dilapi yang biasa mindo ada kok mindo apa nenje sira pengen mindo sih kula matakon arane aren reang durung beru supaya wong kene paham Mas Karto Gandoru oleh bakabulu sepinang irana lamudan alimudin kangiat laku kapat oh kegicul aduh matanya aja belanja bae bakal melaku kuat gara-gara kegicul sikile dadi melaku wis deja kan bergelis Wak sirane bisa nulis dia bisa Wak ninganan
Bisa baca? Ya pinter macam maningan. Sering kali. Lagi mau bengi wadakum kebalik wa. Aku mau tua diwalik bae mulane ga. Iya tiga wa. Lamun sira beren bisa nulis bisa waca. Ambere wong kene ne paham. Bener wa. Ana wong segeran, Anak ana wong Cipedang Jubleg, wong bonga cipaat dong mas. Bongas Cipaat, Terus wa. wong Cibuka, wong Bongas Cipaat mbok. Iya nok lala. Iya, mbok Isma ka. Cipedang Jubleg. Cang deja wa. Lamun sira bisa waca ra Iya. ngakakan. Cangge wa. At iti pacul Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nok lala, nok emas, bos emas yang bawa cipaat. apa sih aku? Wah pacule teka-teka mati. Milan dong kenapa kita mati ku siraku jarang ngalap marep Milan lorong. dudu mati goblok Harimau sekarang wa. siraku bisa waca beli sih Ayah bisa ningan wa. ma et i pacul Mati. apa Ba. acu mati Baso. kian sing doyan makin Aduh nok emas. mas Tini. mas kuna Oh mas kuna melangkah wa. mas ria Lagi nang krepra. anaga mas neneng Sokawa. Jadi wa. lamun Kang Rustam Yudar Kesi noko kakan baso panas jagatnya kayang kenen Ya waduh tingkrak. terus basone banyune sing panas Sing bulak ya wa ya. sing mulak Iya ningan ya wa ya. dicampur lu enak Karo tahu ya wa ya. doyan Karo karupuk ya wa ya. kalau Didelai bongko ya wa ya. enak Didelai temblak pedus ya wa ya. tangkeme sira ukon karo tembelak bu Maksudnya wa pacul ku dikakin ya wa ya. ya iyalah Ya Allah wa, kula mayakin wa buruning aram di buruning rupa wa. mulane gak kudu seringan nongtoning telepitik Terpitik tak ayam kune. sing ana gambare ka Terpisi kono. yang orang mau beli di televisi Oh, pengen ning Facebook. pacul ya kuin Ning YouTube. kok tahu sih Kali pacul karena warna pira sih wa. ana warna loro Siji, pacul pasaran loro. pacul lumaan Apa artinya kuno wa? jelas ana mengandung arti Cang prewen wong wa. Cipedang Lasdam Cipedang Jubleg pada Ya. umumnya bakat tuku pacul pasaran mah regane murah durung ana dorane Kono ya wa ya. tapi bakal wong ning umaan para petani khususnya ning bongas atau ning Cipedang Lasdam Ya. bakal ning umama pacul ku sana dorane Ana ningan wa. kun jelas mengandung arti Ekwin Apa sih artinya bakal wa? pacul wis ana dorane kabeh ki masyarakat Cipedang Lasdam ki umat Gusti Allah Ya. aja ucul karo pangeran Ya beli kena ningan wa. ya beli kena boten kenging lakonana sholat sembahyang kang 5 waktu Patang waktu. bakal sedina songe ku 5 waktu Bu temen patang waktu jainok lalane 5 gawa. waktu Cak hitung siji, duhur loro, asar telu, maghrib papat, isya 5. subuh Oh beli kiyeng wa. apa nih Ya nok lala manggringkel bae bakal subuh kunyongan gak. sembayangnya beli kiang Beli kiyeng jatis. lala ning KTP mah agama Islam Iya ningan. sembayang mah bila masjid namaku papa lebih gawe masjid Cipedang Lasdam sampe rep Iya, keramiknya ngelob ngelok. jamaah lah kesinggel sholat subuh sing mangkat wong tua Ekwin Sing prewen kudu wa aduh hari wong tua aku melaku begal steklok sih Ya sepoyongan ya wa kayang ya. kenen ki Canggih wa. Aduh, nok mas tini. Kiri mana? nah wae sholat subuh kan ana sing adan sing muni nemang kenen Iya. Aisyatu hairun minan naum Pingsan ya wa ya. ya wong wis tua mah ambekana karintang gok bae kokonadan Ayo ga wa. ayo kanggo ngormati kabeh khusus sing dihajat Kin Ekwin acara hajate Kang Rustam Kieki. sareng Nokdar Kesih Ya. minangka anake pacul Kuno wa. wis anak kandane kuno Apa kuno wa? oh jema lamun kita hajatan Iya. lamun kuat Heeh. nok milan lah kampleng Ya. Terus pleng wa. jenggo gondrong Pleng tangi pleng. darane lagi di kidung bahasane mah Kang gondrong tangi. ya Menggawe meragatakan. sendat mendingan pegel Iya wa ya. Yang wis patang bulan ya wa. soalnya mah patang ulan aneka beli liren-liren Ningan boke ya. Isma
Iya. Mulane bokat luru laki aja badut ya. Aja. Bokat ditinggal maning. Ayo Pak. Ayo kanggo ngormati Mime Milan, Mame Milan majikan sepuh, khususnya kanggo para undangan, wabil khusus kanggo ibu para kutangan. Wah. Apa sih? Pakai bocah lembut kutang aja digawa-gawa. Bakal lanang mah Kang Rustam ki kanggo wong lanang mah para undangan. Ya iya. Tapi bakal wong wadon mah para kutangan. Lampun beli nganggo kutang, Pak. Oh, peke blaratan. Iya ya, Pak ya. Ayo dihormati ya. Ayo. Nang wis terang-terangan benang karo Kang Rustam bari dar kasih. Kapan, Pak? Kurang sepir ada si Nokin daeman di keluarga. Merukan pacul dudu wong ganteng, pacul dudu wong sugi tega nok sira. Salam rindu takkan lali buat Mime Milan, Mame Milan yang punya media syuting khusus kanggo pendengar setia Bang Ucim, Muhammad Tina, Kang Soleh, Yayunin anak tiara, kanggo Kang Bekel Nom, Kang Bonak, asik. Disayang orang dilelaraya sun kawin karo sira. Ya Allah Bunda Mime Isma dimanja orang disengit dia lawase rumah tangga yen arep milih dunya lagi pengen aja gelem karo kita yen arep milih ganteng lagi pengen tenang apa Mimen Milan gelem dudu sugi sundudu ganteng nang apa Mimin nilam gelem Mime Milan aja lo putus asa ya Mime Milan senajan wong dua beli ngerestoni tapi tekan bulat kita wong loro Mime Milan aja putus asa no. Hey Mimi Jastia wong soge, Mimi Jastia wong soge, aku siapa dia? Angyer kita wong barat pelaku ninggalan keciprat Mimi Milan sayang Mama Milan eman ora sudi Mama Milan sing paling sayang Mama Sandi bos martabak nanging harga diri Kang Rustam sing dadi laki najan cuma andon ning umahe sira ora sudi yen ati sudi lelara nada terang-terangan ning kamar wong loroan kita kudu pegatan najan metu awak abang Mimen nilam hey dimaja orang disengit dia sun kawin karo sira yen arep milih dunya lagi pengen aja gelem karo kita yen arep milih ganteng lagi pengen Mimen nilam nang apa gelem Mimi Milan sayang dudu sugi sundudu ganteng nang apa Mimi nilam gelem majikan sepuh ayang kenen wong keut digawe melarat enak
kangge kang bakal nom Kang Bonak Bang Ucim Mama Dina Ayah Tiara Yayudina Mime Nilam kita wong barat mlaku ning dalan keciprat ora nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan kaudanan ya Allah kepanasan kaudanan mime nilam mime isma nanging harga diri wong lanang sing dadi laki najan cuma andon ning umahe sira ora sudi yen ati sudi lelara nyata terang-terangan ning kamar mime Milan paling sayang milih Milan paling eman di mana orang dilara iya sun kawin karo sira yen arep milih dunya lagi pengen aja gelem karo kita yen arep milih ganteng nang apa mime ismane gelem suki sududu ganteng nang apa ning pacul demen Asyawon Mime Milan Mama Milan suwun Bocah edan. enak dah di wong edan hari mangan di lok bayar Bocah gablak. enak dah di wong gablak bebas pulsa Mepel pasir aku. merepel wong do cangkem Seneng bayan. seneng ya kita mah ketemu karo wong Cipedang Las jam Seneng kalau temu karo bature, karungan karo bos buah. weruh Aduh. gin ki bos wong kene Ya bos kayang kenen ga. kedenger beli wong kene bosku ayo wong kene kun ku bature yang ku bosku Bos. Bro, kedengerin yang apa konon bakal bosku ketengaran ini apa? wetenge gede Gede, ndak sih gede, awake gede. endoge Gede. Montok dong siraku. ayo silakan bos ayam Bos ayam. bos ayam ki wong kene bos ayam Tutu bos buah bae, bos ayam. bos ayam Ayam Bangkok, duduk ayam Jawa. beli Oh, ayam broiler. ora Hari sira si ayam apa? ayam sajen Bos ayam saja. oh bos apa Oh, bener bos kelapa. bos apa ki wong Celebonge Cipedang Las jam Delat maning harapan puasahan. iya Bos kelapa muda. beli Cih, beli. Oh, kelapa tua. ora Oh, kelapa kopior. duduk Hari sira si kelapa apa? kelapa sajen Sajen maning siraku. oh bos beras Beras. beras kunyan iya Ayo, kene kelingan enggak? bos beras wong kene bos beras ke Bengene bos tebas. wow pengen bos tebas ki Oh, tebas tebas beras. segala-galak ini Tebas segala-gala. iya lah kerangda lah kaperawan nyai-nyai jadi tebas bocah kieu ini ganti bos beras Bos beras. bos beras wong kene bos beras Beras anyar. duduk Oh, beras kawak. beli Beras IR. ora Hari sini si beras apa? beras sajen Baik. Kang Rustam karo Darkesi ki Mime Milan nyajen sandiwara ki anak ayame Mana ya, me? anak berase Bener. anak lapane Nah, ning ane katunggal kadurung anak bos sajene sira beli bos ya goblok oh ai janggo ngerayu. ya rayu dah biasa ngerayu karo waredon Ngerayu. agoe Yang apa, Pacul? agak
Lagu nembang sampe manjing maning suara. Jare Kang Rustam karo nak der kesi minangka majikan ngomonge mame Milan mana paribasane janggoes. Apa? Pelem bapang, pelem cengkir, pelem gedonge di pangan kalo. Terus saya priwen pacul. Ya kerowok. Masa kerowok sih? Los takone ning wong tua bengen pada zaman bengen mangobor ku beli nganggo senter nganggone cempor. Bakake pelem mateng ki wah wong tua ki pada ngobor kalong kucing kelapa playap kalongku. Los contone serok. Cetol luk meten. Alah kerowok. Ya aja sing kerowok. Sirane pengennya apa? Sing kecut ta. Doyan sing kecut ku. Ya doyan. Sing diundang siapa? Mimi Mila. Siapa? Mimi Mila. Lah kan Mimi Milan mah. Mimi Milan. Oh konon pailan. Iya lan ya. Sing bener wangsalan. Yo Kang Rustam bisa sawer-sawer. Bocahku. Mimi Cynthia. Mimi Cynthia. Wah, karo Mame Jaskia. Mame Jaskia. Awas wangsalan, awas. Majikan tuane gendodok. Iya Mimi Cynthia majikan tua. Majikan tua sote minangka Mimi Cynthia mari Mama Jastiane kedingana paribasane tuku dana sekilo kedongdong sekilo. Terus ora gene kecomberan. Terus saya priwen maning ke pacul. Ya bosak. Masa bosok sih? Las tuku dana sekilo, kedongdong sekilo turu mulak ning kecomberan, Sro. Ceblak. Telung dina ya jadi meten. Alah bosak. Wis ora bisa wangsalan sirah. Ya les sira sing pinter wangsalan kaya ngapa? Ora bisa wangsalan. Ya les. Rongokaken nggih. Angge. Mimi Milan. Blengep. Menang sih. Ya ndak kita dewek. Mimi Cynthia. Cata. Masa nyotot sih? Sirane wong endi? Wong bangkir. Pacul. Bangkir. Pasar bangkir terkenal apa nih goblok? Blengap. Blengep cotot kan? Iya. Bahkan blengep pasarnya cotot goblok, beli nyotot mah blena. Ya menang sih. Ya ndak cangkem yang dewek. Telepon di kono. Lebah Mimi Cynthia. Coba nyotot. Aduh, Beli nyotot mau kawareang. menang sih ah. Ya los. Wong Cipedang Lasda. Rosa wis panen arep panen maning aja rewel sih. Menang apa wangsalan? Ya los. Wong para undangan. Anak paribasane pitik cilik kelindes mobil. Terus Ya mati. lah. Goblok. Cari sih aku pinter wangsalan. Cari gudangnya wangsalan goblok. Aja maning pitik cilik kelindes mobil beli matian. Tahu sudah singkat selender kemudar. Ya sira wangsalan kerowok bosok. Masih akeh. Apa? Takoni kajika. Manuk platuk manuk bango wong Cipedang Lasdam. Terus Nyai ngantuk tapi melongo. kok. Siwen. Siapa kena? Ya wong. Los gak dibaca gak? Hah? Bacaan los. Diwaca. Iya bacaan. Cegah. Apa nek? Orang bisa ngajar yang mah. Diwaca sing majikan. Orang bisa ngaca goblok di. Masa ora sekolah sakan. Sekolah moraina sekolah pacul ki 9 tahun ning kelas 1 bae. Oh, de mana ning guru. 9 tahun ku. Iya jare ibu guru aku pacul sira matulung aja pindah-pindah kelas deh. 9 tahun ning kelas 1 bae ka badure sira ka sing gundul. Tunyul. Iya golongan nyul. Jadi sira kelas 1 ku 9 tahun ku. 9 tahun de mana ning guru. Guru beli bakal bagian raport. Batur-batur mah kabeh ki. Tulisannya ku ireng kabeh rapot itu. Barang sira. Pas rapotnya pacul abang kabeh hebat. Abang kabeh hebat. Ya pinter. On. Ya en.
Oh, lamonan tekang lanjut aga, tekang kerja gak kon tekang SU. Apa? Sarjana utang. Ada sira esbon. Apa esbon? Sering bon. Wis meneng gak baca gak? Imi Mimi menang sih. Ya les Ci. Bisa baca tiap beli. Nyambat. Imi Mimi menang beli. Beli menang. Mimi tak balang akan ning wanguk siranang. Oh, tak saya nyalakan ning langit sing dhuwur goblok. Tuh suka kang semangka bosok. Oh, saya blebakan ning kalen sira berbeli katon raine. Nglawan wis siraku. Ayang lawan wong dicangkem. Pacul sira. Oh, ada goes. Pacul. Goes. Cul. Wes. Cul. Wes. Cul. Wes. Cul. Wes. Cul. Wes. Cul. Wes. Wes. Cul. Goblok enggak ada kita kudu. Sampai keseradat iku kudu bae kudu. Sira sih menang-menang ah. Elingan keseradat kudu yakin. Beli menang-menang. Ya les wacane sing bener. Ngali gak baca gua. Arep ngali garep lungak loyong. Loro-loro. Loro-loro arep papat-papat. Mi Indomie, mi Super mie, mi Sarini, mi rasa basa, mi goreng, mi rebus, mi pangsit, mi godog. Arep Mie. apa? medanas. Beli garep bacok dasar yang urung rintik sira goblok. Sira si mi goreng mi rebus Ya ya. sira ngomongnya apa? Mi Ana Indomie, ana Super mie, ana Sarini, ana bakmi monyong. beli menang-menang siraku. Mendengar beli cangkem cemreyang dewek panjer beli apa beli? Beli menang sira. Las. Mi. Aduh. Menang goblok. Ya las, sira kablak-kablak di nganggo kupluk. Kok Mimi Mimi menang sih. Juga saya baca gak ah? nyambat digolak. Padahal angkat SU boy. Bagian Mimi Mimi garap lunganing sawah. Hah? Takang sawah arep nanjangi tandur. Tes tanjangi panen diarit. terus dipacul. Toli digoes. Sengit kita mah. Oh, cebli menang-menang. Ya los. Tangan di kana. Kang Mimi Mimi karo bapane bapane mbok tuane dokter lah. toli buyute cangga warenge. Siap dikumpulakan Ah iya bakane buyut ana cangga wareng goblok. Beli menang-menang. Ya los. Mimi jas Jastia, jas Jasmani, jas Jasmi, jas Jasmen, Jaswol, jas jas sing tipis ana, jas jas sing gering ana. Sing lemu kae sira goblok wis ras. pucuk beli menang-menang. Ya ente cangkeme reang lah. Jas iya Jastia dengan brundul. berundul. Langka jas iya masih berundul. Gak ada pucuk angka berundul. Oh siraku brundul ya. Bila. Apa papalala. Bila. Oh papalala ya. Ajak lalen kanggo wong soge. Soge, wong Cipedang, Lasdam, lague, sirik sirik pidik dicampur karo gula watu. Toli dipait teh, dikublak ditaruh ka kening ember kanggo nyiram sirah. disiramakan nang. Diapakeun Ning pacul kamrawet. ya toli digoes-goes sampai muncul kabeh. Oh, caku beli Iya menang-menang. bapak tua, Beli peragat-peragat. ragataken be yang durung gleleng. Jas kia ki majikan tua. Ana beli wonge. Mana ngarep Coba undangan. yang komarak oga. Ay, Jaskia, lama-lama aku datang. Iya, dengan. Jaskia sayang, gue deh baru kenalan. Iya dong. Jel, Kan, kanggo ngormati para undangan. sedurunge Oke, ulung salat dikit. oke.
Para hadirin penonton yang budiman, salam khusus buat para undangan serta ibu para undangan ya. Kali ini teman saya, dia punya nama Bung Goes Blak Suis. Hei, si benar. Ajar rewel apa jarak kita goblok? Oh konon. Bung Goes Blak Suis akan melakukan teman-teman sebelumnya menyanyikan tembang Jalur Pantura versi Cirebon. Kali ini buat menghormati bapak-bapak. Iya pak. Dan ibu-ibu. Iya bu. Buat adik-adik. Iya dek. Khusus wong dagang pentil. Ya, aduh. Aja wong dagang kuwan. Biar yang pengen pentil. Sejene. Oh sejene. Sejene. Buat bapak-bapak. Iya pak. Dan ibu-ibu. Iya bu. Buat adik-adik. Iya dek. Khusus wong dagang jeruk. Ya, aduh. Ana majikan ku mah. Loli. Loli. Sejene. Jangan cepel-pelun dagang buah-buah. Pengennya apa? Inungan. Buat bapak-bapak. Iya pak. Dan ibu-ibu. Iya bu. Buat adik-adik. Iya dek. Khusus wong dagang teh botol. Gak meneng gak ah. Mulane bakal pengen enak di pai eho ngomongnya. Peheho. Ya iya sih ngomong kok kita eho nih. Wis gak kita sing dadi WC ah. Tempat ngendog goblok. Sing aku ngomong ka. Di WC. Apa? MC. Oh iya dadi MC itu adalah artinya apa? modal cocok. Aduh. Mendengar ngomong. Oke. Rawokakan. Mentul. Oh mentul. Doyan yang masing mentul kok. Mentul pokoknya rabiniro. Ya endan ya kere yang dewe. Oh. Sirama berak gue seneng. Iya dah. Rabina kopeknya dawa. Ana setengah meter mo. Sirama beli urunin kabar kini. Ki, khususnya wong Cipedang Lasem, Cipedang Jublak, bakal musim rendengan. Apa? Ana suaranya glugur semuanya. Dah, ada balik. Tapi pacil beli bakal balik. Siraku. Rarap der, seleketep ning kopek. Rabinira. Nutupin gas ke katon gledeg gue. Pantes setengah Rarap meter. der, seleketep ning kopek. Wah ya pindah lu rarap der ceblek jadi cangkem. Lalar yang kepriwin kopek ning cangkem ki. Hari beli di sedot eman. Saking maksane patuk tak sedot sedot. Kempes sebelah wong wadon sama paji ge mlakune pendeng. Kenang gering 11. Mulane gawe ngongkon nandur kebeli gelem Rabinira mah. Ya endah. Tandure rusak kabeh sih. Sengit yang. Seku dua tangan dikit mau kopek niku celep. Enak. Celep. Endah. Menang. Oke. Assalamualaikum. Gem. Oh anak ehone sih ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oh iya. Buat bapak-bapak, Apa. buat ibu-ibu, buat para undangan, Ngan. buat para pedagang, Gang. pedagang apel, Abal. pedagang salak, Kelak. pedagang kesemak. Emak. Oh aneh sih. Iya. Pedagang jeruk. Lem. Jeruk. Arang pelem. Rongokaken sakali. Jamur yang lebih jelas sih. Ucakku. Ya sirok bapak tua. Buat bapak-bapak, Apa. Iya kan? buat ibu-ibu, Abu. Iya kan? kanggo para undangan, Ngan. Iya kan? kanggo para pedagang, Gang. Oke kan? pedagang apel, Pel. pedagang salak, Lak. pedagang kesemak, Kemak. rongokaken. Iya. Pedagang jeruk. Lem. Jeruk. Yang pengen pelem si harapan salak bosok, harapan rengginang bosok lo yang enak. Lem. Mau kana kita kaya Apa? sirana ka teh botol. Munine Kita naka seprit prit. cih, lah kate botol munine pritku. Ya sira sih Botol. jeruk mangane Pelem. Enak pelem. Jeruk mana kecude pelem manis. ya enak ka teh botol mau enak ka seprit. Lah kasih ngerasakan lem. Enak ka seprit. Ayo, biar mati. Nah, karena hubungan si dijaluk Mimi Milan. Mimi Jaskia Lagu ini campur tangan, Bleng. bebas perkara. Campur tangan, ini saya. Jaluk ya. Iya, Mimi Milan. Ya usah yo dari situ. Dihormatin Mimi Milan. Mimi Milan tuan rumah. Sing dia lagu campur tangan. Bos Berdua. buah. Ya. Ayo. Ampure sing jaluk bebas perkara. Ya. Heeh. Khusus kanggo tuan rumah sudah hajat. Tuan rumah jaluke berdua campur tangan. 3 Buas. Mulane cul Apa? duwe wong wadon aja mangkat di luar negeri. Maksudnya sirah? Akibatnya mangkat menjaluk tanda tangannya ning laki. Akhirnya mertua nila. Mertua kita ku akhirnya campur tangan tuh. Wah, ya ora benar kuno. Anak loro ditunda ning laki. Ya, bulane.
Zaskia, Bang Ocin yang punya kota Bekasi, Ang Bekal Anong, Senggol Cipedang yang punya Lasan. Aranut, Kang Rustam. Wirabi diurus lagi. Maksa mangkat di luar negeri. Kesirian tangga guri sampai tega tinggal anak laki. Iya. Majikan Mimi Milan, Mimi Milan, Mimi Milan, Mimi Milan, Mimi Milan majikan, Mimi Milan, Mimi Milan. Ieu langkah kabar betane. Oh iya. Boro-boro Jaya. Wong Sumber Jaya, Wong Sumber Jaya. Wong Sumber Jaya. Padahal wis entuk kontrake. Rung ujare ini Mimi Sintia. Mimi Sintia Wong Sumber Jaya. Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias, Mimi Sintia. Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias. Mimi Milan, Mimi Pias, Papai Pias, Mimi Sintia, Mimi Sintia, Mimi Sintia, Mimi Sintia. Aye. Rumah tangga bakal pisah gara-gara mertua campur tangan. Wadon maksa jaluk beresan anak loro pasti sih jadi korban. Mimi Dewa, Mimi Dewa, Mimi Dewa, Mimi Dewa, Mimi Sintia, Mimi Sintia, Mimi Pias, Mimi Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias, Papai Pias. Medang gada dipisah gara-gara berdua campur tangan. Mimi Pias, Mimi Sintia, Mimi Sintia, Mimi Sintia, Mimi Sintia. Anak loro Mimi Papai Pias, Papai Pias. Mame Sidik Wong Sumber Jaya. Ngurus lagi. Mame Sisi, Mime Sisi. Maksa mangkat di luar negeri. Wong Sumber Rawang. Kesirian Wong Sumber Jaya. Ayo Wong Sumber Jaya. Wong Sumber Jaya. Mimi Sintia, Mame Sidik Wong Sumber Jaya. Sintia sing paling hebat. Mimi Jaskia Wong Sumber kesuwun. Hadirin barisawan yang berbahagia, penonton yang budiman, ingin sekali menghormati masyarakat Cipedang Lasdam. Nanging waktu jualaya membatasi kita semua, akhirnya dari kami cukup sampai di sini. Ada pepatahnya menyatakan kembang jelaos, lembuyang kembangnya kuning, harap balik lagi los mongko bengi men ya maning. Menyaksikan bersama aneka tunggal sablek grup. Maka dari itu kita akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam bersama aneka tunggal sablek grup untuk Anda semua. Jos.